11 липеня трагічная дата гісторыі беларускай нацыі. 3 гады таму в турме банда забіла Алеся Пушкіна, выбітнейшага беларускага мастака, выдатнага грамадскага дзеяча, чалавека, які жыў Беларуссю, які сам быў Беларуссю. Гэтым страшным злачынствам лукашэнкаўская банда хацела забіць цэлую эпоху, таму што немагчыма казаць пра найноўшую гісторыю Беларусі, пра барацьбу беларускага народа за незалежнасць і дэмакратію без постаці Алеся Пушкіна. Прошло уже 3 гады. И самое страшное, что давным-давно мусил быть суд над забойцами, але ж наадварот. В забойстве Пушкина виноваты и сам Лукашенко, потому что именно это ён проводит уже больше 30 годов политику по знішенню Беларуси, по знішенню белорусского народа. В гэтым забойстве виновата шмат людей, пачынаючы ад путінскай хунвейбінкі Бондаровой, все судьи, следчие, вертухаи. Нагадаю еще раз, абсолютно дзікунскі выпадок, калі в центре Европы беларускі мастак кинутый был в турму за тое, что ён намалявал портрет беларускага патриота, які загинул в бою с бандами ИШ МГБ в 50-х годах. Такого нигде не может быть. У нас может быть. Алесь Пушкин заўсёды казаў беларускай мовай. Он заўсёды был беларусам. Он ніколі не скараўся вот гэтай банды. И он жил в Беларуси, он жил дзеля Беларуси. И он не признавал, между іншым, и тых самообвешчаных лидеров на диаспоре. И он не удзельнічаў перед апошнім выбарчым фарсе. И он не здзекаваўся над беларускім народом, а ніколі. И он любил свой народ. Жахлівая падзея, и мне вельмі і вельмі прыкра сёння казаць тое, што забойцы Алеся Пушкіна покуль перемагаюць. Так не может быть. Справедливость ёсць. И для Беларуси будет нейкі шанец толькі тады, калі за забойства Алеся Пушкіна адкажуць тыя, хто гэтым вінны. И так мусіць быць. Толькі таким чынам можно будет казать, что Беларусь вырвется с той страшной ситуации, в якую вогнала нас всех лукашенковская ГПшная банда, якая працягвае рыхтавацца до Великой войны. И вот дзеля гэтай Великой войны, дзеля своей улады, гэтая банда и забила Алеся Пушкина. Мы памятаем. Пахаваны ён на могілках местечка Бобр, где он и жил. Я маю мару, вельмі великую мару, все-таки калісьці прыйсці до могилы великого белоруса Алеся Пушкина, запалить звінчку, покласти кветку. Я вельмі хочу, каб все-таки мне удалось гэтае зрабіць. Великие ахвяры твоей Беларуси. До гэтага часу абсолютно балюча, что нема уже з нами Алеся Пушкина. Але гэта таксама накладае абавязкі на тых, хто на волі, асабліва на тых беларусаў, якія сёння на дыаспоры. Не здавайце Беларусь, не забывайте про наших забитых героев, не дазваляйте лукашэнкаўскай гэбне рабіць забитых забытымі, бо тады будут, калі забудемся, забивать уже як и ранее сталинские часы, не по одному, а тысячами и миллионами. Супраць этого был заўсёды Алесь Пушкин, и мы памятаем про этого великого белоруса. Вечная память. Alесь Puszkin, jego poznałam jeszcze w latach 90., bo to był taki białoruski działacz, wybitny taki malarz, performer i człowiek wolności, człowiek twórczości. I miałam takie szczęście dostać się do więzienia do Wolodarki
No i kiedy czytałam te nasze listy oskarżenia, to w naszej grupie okazał się, nie wiem z jakiego powodu, Aleś Puszkin. I później jak nas etapowano do rodziny z Wolodarki, akurat razem z nim nas etapowano i szliśmy przez te korytarze straszne, przez te pradoły w Żodzino. Ja byłam w kajdankach i niosłam w kajdankach torby. Oczywiście to bardzo niewygodnie i ciężko, ale on jak zawsze podtrzymywał na duchu i on tak głośno mówił: Biernacka, ja witаю, jak sprawy, все będzie dobra, nasze weźmie, trzymaj się, daj torbę ci podniosę. Oczywiście dla mnie to był taki strach i jego za to, no tam po prostu robili jemu zauwagi, że tego nie wolno robić. On starał się, żeby mnie pomóc, bo widział, że torba była ciężka i dlatego on w mojej pamięci takim zostanie człowiekiem twórczości, takiej twórczości wolności i modlę się za niego, za wszystkich więźniów politycznych, za tych, których zamordowano tam też. I będą oni w mojej pamięci na całe życie. To nasza historia wspólna i nasza pamięć, i ta pamięć musi żyć, i te ludzie muszą żyć, to nasi bohaterowie. З забойством Олеся Пушкіна, мастака, громадсько-політичного діяча, білоруського діяча, Білорусь тратила, по сутності, одного зі своїх творців, одного з оборонців білоруської мови, одного зі стваральників сапраўднага білоруського мастацтва, чоловіка, який бараніў Беларусь, змагаўся за беларускую мову. Адважны і свабодны чалавек, вернік, патрыёт, наш славуты мастак Алесь Пушкін. Выдатна яго памятаю з дзяцінства, калі прыязджаў у вёску Бобар, дзе ён лазіў у святкаванне купалля. Чалавек пагоднага духу, аптыміст, які нават у самых цяжкіх абставінах знаходзіў добрае слова, знаходзіў надзею. Вечнае спачуванне нашаму дарагому Алесю Пушкіну, герою Беларусі. Дорогие друзья, 11 липня исполнится 3 года со дня смерти, со дня забойства Алеся Пушкина, нашего выбитного мастака, нашего светлого такого белоруса, який оживляє, уявляє не тільки в моїм, а у серцях многих білорусів ту светлую хвалю отраджения 90-х годов, 2000-х годов, хвалю чина, хвалю змагання, як і на мастацькім поприщі, так і громадським поприщі, який унес свій вибітний унесок у нашу білоруську культуру, вертанням наших білоруських героїв. І тое змагання, на жаль, чекісти його перетворили у ягоную смерть, у його незаконную криминальную справу. Яны ўзялі адзін з его выбітных партрэтаў наших беларускіх герояў, якіх Алесь намаляваў вельмі шмат. Яўгена Жыхара. Абвесцілі Яўгена Жыхара нацыстам і таму справакавалі незаконное турэмнае зняволенне Алеся. Это все адбылося пасля 20-го года, пасля того, як лукашысцкія ўлады зрабілі нацысцкімі нашы сімвалы, нашы сапраўдныя беларускія сімвалы. І вось Яўген Жыхар, які воевал з чекістамі, ну, якого чекісты зараз спрабуюць зрабіць з бандыта, як яны рабілі з усіх наших герояў, каб мы не шанавалі іх, з большасць наших герояў пры сваім жыцці. Ну і таксама да нацыстаў, каб і памяці ад Яўгена Жыхара не засталося. Это при тым, што Яўген Жыхар, як і Васіль Быков, это браты па крові, тыя беларусы, якія вярталі сабе Беларусь. Доўгі шлях іх дадому был, і потом змагаліся кожны на сваім месцы за нашу незалежнасць. Ну як мог Васіль Быков, які граміў нацыстаў на озере Балатон, это апошняя такая была бітва лепшых гітлераўскіх дывізій там
Das Рейх, там, Тоттенкамп, не памятаю, 6-й танковой армии в озере Балатон, это страшенное пекло, где загинули воины, ну, шмат воинов загинуло, бо сапраўды немцы тады выкарысталі і прыборы начного бачення ўпершыню ў той вайне, і лепшыя танкі той вайны, каралевскія тыгры, пантэры, і таксама лепшыя эсэсаўскія дывізіі. Это был апошні штурм Гітлера, самая вялікая танкавая бітва жахлівая той вайны, бо Гудериан ее назвал пахаваннем. Пахаваннем адбылося таму, што гераічнае змаганне было простых воінаў розных нацыянальнасцей. В тым ліку і артылерыйскія батарэі Василя Быкова выпускала гэтых страшенных эсэсовцев на близкое расстояние, фактично шла на смерть, але бомбила их. Я чему так узгадал? У Василя Быкова недавно было даты и нараджэння, и смерти, и Василь Быков отдал жыццё за Беларусь. Але гэта еще гниды до того не додумали, что Василь Быков нацист, правда? И самая жахливая битва, можно сказать, танковая, вот апошний такой штурм Гитлера, нацистская. Ну, это Василь Быкова не выкрестишь, как не выкрестишь Василя Быкова, ну, как поэта, письменника, не то что поэта, а воспевшего героизм простых людей в той войне. Не только героизм, а годность человечью, чему люди. И так само и человечью природу, слабость этих людей. І чекісти тоді хоч виділили Василя Быкова шэраг лепших письменников Советской империи. Але Василь Быков дошел до Беларуси, стоял на вытоках Белорусского фронта, як і вытоков Белорусского фронта студентом Театрального мастацкого института стоял Олесь Пушкин, бодай перший, який гучно вилучив наш національний червоний білий стяг на День волі у 1989 годзе. І за гэта атрымаў тады 2 гады. Правда, гэта было умоўнае зняволенне, але чекісты тады і паразілі на 5 год яго ў грамадзянскіх правах. І мне так жыццё склалася, што я тады не быў палітыкі, быў студэнтам тады тэхнікум. В політэхнікум знаходзіцца ў двары тэатральна-мастацкага інстытута. Я памятаю, як у той дзень забегае дзяўчынка в столовку, а мы в столовку ходили в тэатральна-мастацкі інстытут, бо ў двары был тэхнікум этого інстытута, і казалі: хлопцы, дзяўчаты, менты Пушкіна повязали, б'юць. І гурьба там громадная, колькі там некалькі сот было студентов, может, некалькі сот, ну, десятки, не, сот было, там вельмі шмат людей, все повалили тады на вулицу. Менты наших бьются. И так сталося, что была вот колотнеча, студенты пошли напором тады до кинотеатра Кастрычніка, менавіта от гэтай метро Академии наук, это врага института. И менты выставили кордоны, начали избивать и выхопливать людей. И там дубинами били, ну так большинство абсолютно било, больше выхопливало, не калечащее. И там такая была рыжая, рыжий мент, я кажет, у таком у бесчеловечном тваре со скалом, и он калечил людей, разбивал головы. И мне удалось тогда подобраться и прышыню врезаться там, ну, так званому правоохоўніку. Это был мой такой первый конфликт с ними. Врезал добро ему, он улетел в челюсть, может, и сломил ему челюсть. Але там они кинули, конечно, я там был обречен, и там это на то прыгнулся, как меня схопить, и вот эта бойка такая была. И меня уже девчата литерально там загнали в метро, я тогда уратовался. Вот такие был. И Пушкин про гэта карацей даведаўся ад іншых людзей пра шмат гадоў. Я аднаму Вячеславу Сівчыку распавёў, а Вячеслав Сівчык Алесю Пушкіну про гэты выпадак. Ну, то, что мне вот... И потом шмат радніў, и до его в Бобары, до его Янінкі, жоночки, дзетак прыязджалі і на Купале шмат, и люди шматлікія прыязджалі из России. С теми, кого он пересекался по жыцці.
Алесь был светліва заўсёды прымаў у сваёй гасцінай хаты, на якой лунал наш чырвона-белы сцяг. Это то, что... А то, что Олесь был бытным и баталістам, я упэўнены, калі была незалежная Беларусь, его батальные прыгажосці баталіі бы распісалі бы шмат чаго ў Беларусі. І шмат бы якіх праектаў на чале ён ствараў. Як памятаю, как пришел на выставу, где-то калі были дзень на вышиванки, ці что там, и Олесь на свою вышиванку распрацавал з волошек. Потом Белавия взяла, ну, уже с другим хлопцем, символ волошек. Але першую вышиванку з волошек распрацавал Олесь Пушкин, например. Узор вышиванки. Ну, это бы у него так натхнили волошки. Да, у него все белорусское натхняло. И вечная память им, Олесю Пушкину. И от нас, белорусов. Бо это эпоха, якую вырвал от нас лукашизм, героя, якого забил лукашизм от нас. Это Олесь Пушкин. Это такое... Дякую, дороженьки.